thir tu le ngai thatu zong ten zawain chi bai vek ule voin hi October ni somthum sang ni le somni panga ni a football le be bom bung ni na kantar lang le don ani ni zan lai a khan Carabao Cup English League Cup tia kan thre thin chu khel ani a ni zanin khela hian Newcastle United chuan ang khel mual man thiama Spurs lo mi khwalin heng khela hian mual nei tu Newcastle nam hian 2-0 ne nan changa Newcastle United tan Fabian Schär le Nick Woltemade ten goal an khunga Woltemade thi tun season a form ram le Arsenal chuan ang khel mual a Brighton lo mi khwalin second half a Neri le Bukayo Saka te goal khung mangin sini fain ne na an changa quarter final an lut Liverpool khel mual leng lut Crystal Palace chuan sithum fain ne nan changa ni zanin khela hian Ismail Assar chung goal ni khungin Yemeri Pino chung goal khat akhunga tun season a Crystal Palace and Liverpool tum thum ngot an ne ta a English Premier League champion Lion ni ti an thelo ni zanin khel danga Manchester City chu Swansea City khel muala leng lutin team pahni te in khel amu noma in khel pum pui thlerin chaktur jok soi thiam a harasat lo lain ni zanin khela hian result barakai ti han soi tur omlova Manchester City lam hian Swansea City hi 3-1 in an ne Swansea lam hian Franco mangin minute som pahni nal ka ma hroina goal khungin he goal hi Jeremy Doku chon minute som thum pakwana suta second half marmo chon minute som sari pasari na sutin Ryan Cherky chon minute som ko hun pekbel minute ni na goal khungin player thar pahni marmos le Cherky ten Manchester City ne na chan puin round sang zo kan thlen pui ani Wolves khel mual leng lut Chelsea chon 4-3 in ne na an changa Andre Santos mangin minute nga na goal khungin Derek George chon minute som pangana achun zoma minute som li pakhatna Estevao chuan 3-0 ni na tur Chelsea goal thumna akhunga second half minute som li pariat na a Ariel Kadere chuan Ulster an sipur sutin 3-1 ani a minute som sari pathumna David Wolf chuan goal khung vele in 3-2 ani minute som ret pakwana kitten chuan Chelsea goal li na khungin 4-2 ani a David Wolf chuan minute som kwa hun pek bela goal khung vele in khela top chuan 4-3 ani a Chelsea lamin quarter final an luta ani Italy Serie A lama ni zan khan Bologna le Torino te Bologna khel bolen machunin golum lovin an ne to ka Genoa chu Cremonese laga 2-0 atlomin Inter Milan chuan 3-0 in Fiorentina an ne a Como chuan 3-1 in Verona ne in Juventus pon 3-1 bakin Udinese an ne a Roma chuan Parma 2-1 in an ne bok France League 1 lama Marseille le Angers te 2-2 ne tokin Monaco chuan Khwalmuala Nantes 5-3 an ne a Paris FC le Lyon te goal thum ve pen ne tokin Strasbourg chuan Auxerre 3-0 an ne a Toulouse le Rennes te goal ni ve pen ne tokin Le Havre le Brest te goal khat ve pen ne toka Lorient le Paris Saint-Germain te goal khat ve pen ne tokin Metz le Nice te chuan an tumpui Lens le Lille te chu sikhat 5 ve in an ne a point thum hlutak an hlo chuak MPL 12 semi-final nung zoka Aizawl FC chak turin har satnan tok lova generator chian lowa wangin final lu turin hun mamu reima se Aizawl FC le Dinthar FC ten October ni somni pare thole ni zana Scanlake first half an khela I League Cup in 2-0 in man ruai floodlight ta en thailo wangin nimin chonu kan second half khelle ni in Dinthar FC in goal khatin changlet ma se Scanlake ka 2-1 in I League Club an chaka aggregate 4-1 ne na changin final an lut Mizoram Premier League 12 final in November ni khat in rin ni zan hian Rajiv Gandhi Stadium ma khel ani dona I League Club pani Aizawl FC le Chanmari FC nin ma chondona dream final tia chal thei ani semi final le lamzoka Chanmari FC chon team Huaisen MLS an ne a Chanmari hian first leg ka 2-0 ne na changin second leg ka MLS ang khel tha a I League Club an chai boy chuti rolin hun to pa ero 3-1 in Chanmari an chaka in khel pahni bel khoma 5-1 in Chanmari ne na changin final a Aizawl FC le Chanmari FC kan mudon Chanmari FC le Aizawl FC in khela mu noma tun season in khel to apo chung nungzok la om lei thailo khopa result
in ne to kan nei awangin he in khel tur hian ngai ven a hlo le sualin arin om pathian ni zangkhan El Clasico khelania Real Madrid chon an mi khwal Barcelona chu 2-1 in an lo ne in khel top lama buaina chuak zoya hemi chungchanga hian a bultum tu jinga mi Vinicius Junior chu tong chuakin Brazilian forward chon mi poisoi tum sa renga khosa ni lo thua soi kumsom ni pangami forward hi coach Xavi Alonso chon minute samsari patni na la chuaka alungoi lo chu bench a bo thu du lowin dressing room lam apan ngala ma sen hua lo kir le in khelzo boina asiam zui Brazil international hian Barcelona forward Lamine Yamal lam chupanin boina siama tuma boina te nawa chuak he thil thenga hian players pangango chu yellow card pe kan ni ma se Vini hian hetiang boru ke chu El Clasico na kentel verengan hi a khel mual chung le pon lama thil thleng tam taka om thin thei top chuin engkim ti kan tuma ma se a thei vek thin lo tu poi ma soi kan tum lova Barca player emo fente emo lung oilo na thlen shim kan tum lo khel mual kan lu chuan kan club tan thei top kan chua tur ani ti chu kan pom dan ani a chu tiang chuan kan tim mai ani ti na soi Yamal hian karma sa khan real player te chu chak du luat wanga poiti nei lo angin asoya an complain reng mai bokani atitela real player ten kumsom pariat mi forward trongkam mi an hole English midfielder Jude Bellingham point in khelzo lama Instagram lama trong reng mai hian omzia nei lowe kumtluanga tan Madrid tin apo sa siama Bellingham hian truana chakna in khela hian pet goal anei baka thiante pet goal tur siam sakanei heti lai hian Vini buaina ero soizui a hlo dona Yamal nen chawan boilowa coach Alonso nen an boi tel tlat Vini hian lak chu ani khan enga tinge keima lir he thi mi ka chua san don chua kela an that pui zo kang atia a andan hi camera mangin an lo la la fu zui Real Madrid coach Xavi Alonso chuan kanin khela a thalam thil thleng kha ke chuan ka ngai tu bera Vini na to thatak po ka mu lak chu ania wanga alung oilo na ero nakina kan la soyang ti in soya Vini hian Real season khatang ba contract nei to lova Kylian Mbappe lo angjat a phut bok awangin Real Madrid in rem antilova in biak na po anchol sanri hial Alonso chon boina chok chungchang soijuin ke chuan thil thleng pa ngai ve maya ka ngaya soidu ka tum lo thil thleng thuta borok aso sang ve pal an maya khatiang te chu athleng ve fo lom ti in angai holam thiama borok avodai thiamang reng le Real Madrid captain Dani Carvajal chu akhup dinglam liam zayani dona komin chung chu Spanish fullback hi a in lanarin to lo kumsom thum pathum mi defender hian tun season a La Liga match so ma tangin match sari a khel mana El Clasico a po khan bench atangin a lut mase akhup liam chu zailo lo turin thutluk na siamani ta a komin chu a in lan mel talo Real Madrid chuan thu chu siamin kan captain Carvajal liam chu endik ani nuwa akhup dinglam liam hi anna hle ti mu chu ani a zai mai ngai don ani ti nan soi Madrid khoklapian Liverpool atangin right back Trent Alexander-Arnold tan la luta ba se Liverpool player lui hi malpui liam awangina chol renga tu na ero club training a som le to a he position a hian achang chuan Chaumani le Valverde te po man an ni chang a om fo bokani Manchester United Juventus le France ta na parvul tak Paul Pogba chu tuna hian inkhel turin arong kir don nai Paul Pogba hi hun engam chen dam doi man phal lo wanga shrem ani nuwa AS Monaco lama contract assign thara AS Monaco tan hian tun naya inlan vat turang ngai ani quarter final lute hriat ta anin tumdan tur hetiang ani Arsenal le Crystal Palace anin machonanga Cardiff City le Chelsea machonin Manchester City John Brentford an machonanga Newcastle United in Fulham an machon don bok ani mawanga hun rei tak chol to Lime Delep chu Chelsea tan ni jangkan run kirin minute somruk pakhatna usnen anin khelna dalu ni in minute somsari pakwana yellow card thlo chuak ngalin minute somriat paruka yellow card voi ni na mule in red card ahmuzuya beise angin Delep arun kirlo Liverpool player Amara Nalo chuan Liverpool tang game ni khel to in red card ala muveve
January ni somni pakua sang ni somni panga khan PSV nen aning khel chumina in lana red card tamua October ni somthum sang ni somni panga Crystal Palace nen aning khel chumain lan le in red card amule hemi chung hian minute som paruk chau khelin Amaron Nalo hi Sergio Ramos te Diego Costa te kan soi ang deuh khan minute khel na hun hi petam ma se red card hian a zui ve shim nia ngai thei ani Arnslot an ban nai Jurgen Klopp team din sa mangin Liverpool chu league no moya choi puya Arsenal le Manchester City che thattok lo zara zo na lai po a ve tho thei bok nima sela season kalme ka ero team din thartum Liverpool ta na har sat na chu Arnslot ni inalang sang ni somni panga somni paruk season man me ka hian inti siak nan ma chona tangin chak a in chak lo anga jok tatlat maya hetiang ani awang hian Liverpool ho tu te chuan Arnslot chung chang hi an ngai tu don ni in an soi Arsenal hi English top flight team zinga thakhat chunga match ruk chung goal khat ma chualowa chak vek thei team chunan ni Arsenal hian October a hian match ruk an ma chona chung te chu Brighton Crystal Palace Atletico Madrid Fulham West Ham le Olympiacos tani in henga hian neena an chang 5 veka goal khat ma an chualo Arsenal tlar hnung hi nimin lama football le abe bom kan lo soi to a tarlan angin Chelsea a Jose Mourinho an Chelsea tlar hnung phui taka RM thin lai ang mai kha ani